Niba wibwira kuri umusirimu, uracyafite urugendo ufite kugenda niba utarahura n'inkoko y'umukara. Ifite amababa y'umukara, amagufwa y'umukara. Wakwibaza niba amaraso yayo nayo ari umukara. Inyama yayo ni umukara. Nitwa Samuel Mugisha. Menya byinshi kubera mu isi wigiramo amasomo y'ubuzima. Iyo niyo ntego y'ibiganiro tukugezaho hano buri cyumweru. Niba wifuza kujya wiga amasomo y'ubuzima, kora subscribe niba utarabikora, ntuzajya uracikwa n'ibiganiro byacu bya buri cyumweru. Ikaze. Niba wibwira ko hari intambwe wateye mu buzima cyangwa se mu buryo bw'ubukungu, byashoboka ko ugifite urugendo cyane rukomeye cyane, ahubwo kuko inyama y'iyi nkoko irahenda cyane. Kora imibare. Ntabwo ari abantu benshi babasha kuyigurira. Inyama y'iyi nkoko igura nibura hagati y'amadolari 800 n'ibihumbi 3. Ayo nasaga ibihumbi 800 kurenza cyangwa se kugeza kuri miliyoni 3 zirenga z'amafaranga y'u Rwanda. Inyama ni abantu bake babasha kuyihaha cyangwa se kuyigura. Iyi nkoko ni bwoko ki? Kubera iki yenda gutya? Kuki ari umukara? Amaraso yayo nayo yaba ari umukara? Ntucikwe, tugiye kumenya byinshi kuri iyi nkoko. Inkoko uko byagenda kose iri mu za mbere zihenze cyane ku isi. Ayam Chimani. Niba uri kureba ukabona ari inkoko isanzwe, biraza kugusaba gutekereza neza. Iyi ni inkoko y'umukara yose uko yakabaye. Ni umukara, amababa yayo yose. Uruhu rwayo rurijimye nk'ijoro. Ibirokoroko, umunwa, byose biteye ubwoba. Gusa hano ni hamatsiko yose atangirira. Inyama yose uko yakabaye ni umukara, amagufwa yayo akaba umukara. Ingingo z'indani muri yo, ubwo ni ibihaha, impyiko, amara yayo, byose ni umukara. N'ibindi byose biba mu nkoko indani, byose ni umukara. Birenze ukwemera. Iyi nkoko kamere yayo ibiyigize ibyitwa genetike nibyo biyitera kuba yasira ibara. Ni ibyitwa fibromelanosis. Mu myaka myinshi yashize abantu benshi bavuga ko amaraso yayo yizi nkoko nayo yaba ari umukara. Wabyibaza ibyo bintu. Iyi nkoko nubwo ari umukara cyane hose, amaraso yayo yo ntaho bihuriye. Dore ngiri banga uzajyana umutahano ujya kugura ibiryo nuyihasanga. Ntuzatindiganye kuyitera iryinyo kubera ko amaraso y'iyi nkoko yo ubwayo ni umutuku. Ikinyabutabire cya hemoglobine dusanga muri aya maraso nicyo gituma aguma asa umutuku. Iki ni ikinyabutabire kinaba mu maraso ya muntu. Bitandukanye nuko igaragara, ni inkoko ubwayo yitonda kubi. Ni inyamahoro. Ni inkoko izi kuba ahantu henshi mu bice bitandukanye by'isi. Ni inkoko wakorera ahantu henshi hatandukanye. Gusa ubwo bwitonzi buziranga ntabwo ari bwo butuma inkoko ihenda cyane kubi. Kubera iki? Kubera iki inkoko bayita inkoko ya Lamborghini? Ni iki gituma inkoko igereranywa n'imodoka muri zimwe zihenze cyane ku isi? Kubera iki inkoko imwe mu nkuru ishobora kugura amafaranga ari hagati ya 800, ayo ni amadolari, ndetse n'ibihumbi 3 by'amadolari? Hari n'iziheza ku bihumbi 6 by'amadolari, hafi miliyoni 6 z'amafaranga y'u Rwanda zirenga. Hari impamvu. Inkuru yacu itangira muri Java, muri Indonesia. Muri Java ushatse wahita mu rugo ha Ayam Chimani, inkoko y'umukara. Guhera mu kinyejana cya 12, izi nkoko ntabwo zororwaga cyane n'abantu, bazitinyaga kubi. Ariko nanone abantu benshi bakemera ko ari inkoko zazanaga ubukire, igitinyiro mu bandi, ku buryo bamwe banazikoreshaga mu birori. Kuba utunze inkoko imwe nk'iyi byakugaragazaga nk'umukire, ariko kandi abantu barakubahaga cyane bidasubirwaho. Ibintu byo byagiye biyikurikirana mu bihe n'ibihe. None uyu munsi ni inkoko ihenze cyane ku isi. Gusa bitari iby'inkomoko. Izi nkoko wazibona hake? Kubona icyororo kuri zo biragoye cyane. Hanze ya Indonesia, inkoko zitera amagi ari hagati ya 60 n'ijana mu mwaka. Urumva ukuntu ari makeya. Nta nubwo zijya zirarira amagi yazo neza. Ibi bikaba bituma benshi mu borozi bataziteza na gato. Ibi nabyo biri mu bituma zihenda cyane, birumvikana. Bikozwe n'Umudage Jan Steverling, niwe winjije izi nkoko mu burengerazuba bw'isi hari mu 1998. Guhera uwo munsi izi nkoko zaramamaye cyane. Abantu benshi bazikundira ubwiza bwazo, bazikundira umwihariko wazo, zigira ubwiza bubereye ijisho. Ubutaha buri kuzabona inkoko uzibuka ubu bwoko bw'inkoko Ayam Chimani. Ntabwo ari inkoko gusa,
ntabwo ari ubwoko bw'inkoko gusa, ahubwo ni igihamya cy'ibitangaza n'irema mu binyabuzima Imana yaremye. Ni ikimenyetso cy'ukuntu ukutaboneka kenshi no kuboneka gake bishobora gutuma ikintu kigira agaciro kari hejuru cyane. Wowe ni ikihe kibazo uri kwibaza kuri ubu bwoko bw'inkoko? Wakwifuza korora inkoko nk'iyi? Mwakoze kudukurikira. Hano tukugezaho ibiganiro by'ubwenge, inkuru zigezweho n'amasomo y'ubuzima, tumenya byinshi ku bibera mu isi. Niba tukiri kumwe wakoze ikiganiro, manuka munsi y'iyi video ukore subscribe niba utarayikora. Urashaka video nk'iyi cyangwa se ikindi kiganiro nk'iki? Ngiye kugushyiraho ku kirahuri cyawe uri kureba iki kiganiro. Andika ijambo rigira riti duhereza ibindi, nanjye ndashyiramo agatege ndusheho kubahereza ibiganiro byinshi. Ntibagirwe guhereza ikiganiro like unagisangiza abandi. Nitwa Samuel Mugisha, ndabakunda mwebwe mushyigikira naho gutaha.